يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ورضا يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على محمد نسم البرايا جاء وأوصى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله القلب واعفو عنه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر المعاني واصلحه وارضاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك المغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مدمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمعين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلام عليك سيد الأنبياء سلام عليك أفضل الأنبياء سلام عليك سيد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum ya Ahmad ya Habibi. Sejahtera engkau Muhammad Ahmad, kekasihku. Sesungguhnya dialah yang harus kita kasihi. Semua makhluk ini yang merupakan kecintaan kita. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka kecintaan kita ini akan bertambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekasih yang duluan mencintai kita kecuali daripada Rasulullah SAW. Baik orang tua katanya, inong katanya, anak-anak katanya, atau sahabat dan yang maju, yang awal-awal kita cintai, yang awal-awal kita didik anak kita untuk mencintai yang namanya makhluk adalah Rasulullah SAW. Dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka berbaktilah seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Ya, setialah seorang dari para pasangannya dan para sahabat-sahabat semuanya pada kecintaannya mengikuti cara Rasulullah SAW. Tidak ada lain ya, cara katanya untuk menghadirkan Rasulullah, menghati katanya, hadirkan Rasulullah SAW. Dan jauh-jauh dengan Rasulullah. Nah, karena inilah pelebur daripada dosa, dan kemudian Rasulullah adalah yang mengangkat derajat kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan Rasulullah ya kita menghalangkan daripada bala-bala kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datangnya cinta Allah kepada kita melalui apa? Melalui Rasulullah, dengan syariatnya Rasulullah SAW. Banyak bala yang terjadi, apa yang terjadi selama ini dan yang jauh daripada syariat Rasulullah SAW. Untuk menjaga daripada rumah daripada bala, hadirkanlah hati kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan pada Rasulullah SAW, dan kemudian ya syariat Nabi Muhammad. Usahakan terus menerus dalam diri kita, dalam keluarga dan kampung kita dan kota kita. Menyuhananya adalah kita sudah mengambil pilihan dengan untuk mengatakan bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sallallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ودعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من